ole tun a hian Israel le Lebanon Hezbollah inkara indona lian zoka in mung le mek ni in an soya October ni sari a Hamas hawin Israel an beivak nu khan Israel in Hamas an zuina a Hezbollah te hian Israel ti buainan ram ria ral thuam an ron ka prenga thi le hliam an nual to Manipur atanga zo na thlak pem thla zinga Israel sipai tang te po Hezbollah hel hliam zinga hian an tel to ni in video hnung bera khan kan puan to kha heti lai hian Israel mabak hi a eng lo hle maya economic lama an din mun a that lai ani lo le ngala hei wang hian US President Joe Biden chuan man mo taka Israel puina tur bil pas vat turin US dan siam tu te anormek hemi chungchang hi han puang masaila President Joe Biden chuan mission tharra kalpui Israel le Ukraine indona thlopna atan dollar maktadoi tam tak sen belna turin ma ala ti soya US inrol na hian khovel boina aveng theidon ani ti ina soi Biden chuan American hruai tu te hian khovel hi an chel tlatani American tranrol puiram te hi anbana kan chel tlat chuan chu America himna turani ati hei hi thil poimo takani renga indo pui panina khan US kha direct in anin rol lova ma se aphusa bera an tang thung a chan chu mel malam khan ram an lak zel chuan US kha ahim big don lo ti an hria US leilung mel ma tin an ron thlen ma a thei to pa ma lo lak kha an ti turani renga chuti chuan indo na chuan an ram maron kang kai ve ta lo reng boka chutiang che chutu na Ukraine le Israel buaina po hi ani Iran le Iran khoi helpol te chuan Israel an huat ang che in US hi an hua a Trump phei kha chuan Iran kha adim lo sak le ani kha Iran Revolutionary Guard Corps Commander Qasem Soleimani kha Trump pathu pekin combat drone mangin an kap dar vekani Aruang hlom tur po lo khopin azung buna tangin riat thei chawania chutiang khop chuan an lo che to a US laka phubalak tum thin ma se atakram ero an thleng thei lo chu ni hi atakram an thlentir ngam lo ani che kang chu Persian Gulf American indolong lian aleman siam chural thuam tak takin an bom chhia a US laka kan che dan tur anti kumnga nuwa hei voin thleng hian atakram mala chang lo chu nia ma se Israel beitu helpol le chung helpol chom sei lian tu Iran te hian nena an chan chuan Middle East US policy chu kholo vek dona heng hawina an ron bitum ber chu US hi ni a hei wang hian an lam tang te tha ti chak hi US ti mak mo ani heti lai hian Biden hian Gaza Strip a Israel beitu Hamas firfiak te chu Russia President Vladimir Putin nen soizom matum viau mai kumsang ni somni pani February ni somni palia asipaiten Russia sipaiten Ukraine an baya chutiang bokin Hamas point Israel an bayani ati Hamas le Putin hian lo om sang an entira an che du dan hiai nang hle an pani hian an then om democracy ti chiat an du ve ani ti in Biden chuan a soi Biden hian Congress ne na bil thar dollar tluk le ding on za deal dona heng zinga hen Ukraine tan dollar tluk le ding on somruk le Israel tan dollar tluk le ding on som pali vel ani dona he thil hi ruam man na hrachiang tu chuan kan thulak na Reuters news a hril he bil pass adil na hian mi hring puina atan dollar tluk le ding on som ram riven himna atan dollar tluk le ding on som pali Indo-Pacific bial atan dollar tluk le ding on sari atel don ti thu don na chuan a soi Biden an Ukraine tana dollar tluk le ding on somruk adil zinga achan ve chu US ral thuam stock thlak nan le
ti changtlun na atan man ani don ti thu don na chuan a soya Biden thu cha hian a man mo hle ni in a langa thil man mo thlak enge mo zat he bila hian a kengtela Israel chuan Gaza atanga Palestinian Hamas firfiak te no chua tumin ground offensive anei don mek boka Gaza hospital a bompuak na sa taka thlen nuwa buaina a chuak na sa zuala mahun chiang lo oma hnaya apoimo ber chu an lam tangte puina ti punani Biden chuan Hamas official ten an soi Israel mo phurtua an puna Gaza damdoi in bom siata khan Israel chu mo phurtua ni lo tia soinona Palestinian civil mi sual nei lo te nun na chan himpo kan ngai tha theilovani ati Gaza bayani chungcha nga sarkar sang anor huai hotani zela Biden chuan Israel mi te chu Hamas an chan le dana thin rim wanga kho mulo le ka chelo turin angen Israel le Ukraine in an thil ngai poimo ber le mamo ber chu package khata da kho mania Biden hian Republican lawmakers te chu min atum mekani thlasom ni chungjet Russia ne na anin dawna Ukraine ne na US chuan dollar tluk le ding on tam tak aluan ral tir towa Ukraine ram ta na sum man tur dang kaltlang puyani theinan Biden hian ma alamek Republican lam a min angai donani he package hi dan ang chuan nimin zirtop ni khan tlang zarania update kan nei ta hrilawani Israel le Ukraine ramaral thuam thon chu stockpile omsa atanga lak chu ani thu soin ral thuam bom atanga lak chu ani Congress ina pompui chuan chu poisa chu American factory siam tur supply thar siam na atan man ani tur thuwa soi funding measures engpo hi democratic kai hruai US Senate po pa sangai dona chuta chuan additional aid hian bipartisan support angai don house pani pompui angai don tinani heti lai hian Israelin Hamas an labe na chan ber chu an mi le sa zani panga vel an la hren wanga ni bera heng ho hi chua seng chuan Israel hian ril rudang po apuma na heng mitang ho hi Hamas lam chuan chua tumna an nei le nei lo hriat ani lova an sezol chua to pinarin omlo Hamas mi le Israel zel tangte Hamas mi Israel zel tangte ne na in thleng an soi return bok ni in an soya heti lai hian Israel khwale tuile ramdang mi then khat hrena hian an oma heng ho hi chua turin sarkar dang hian Hamas lam an nor om hriat ani lovani chuti lai chuan Palestinian firfiak polin Israel beipui an thlak laia an man tuna Gaza Strip a hren mek te chua zalen turin Russia nen hian Hamas hian inbiak na an nei mek ni in Israel a Russia ambassador chuan a soi Izvestia chanchin bu chuan palai Anatoly Viktorov athu sei chu atar langa adike Hamas IO tenen hian contact na kan nei in contact na kan naya ama sabera chuan miman te hi tuna an omna hmuna tanga chhuwa tir turin ma kan la ani ti in Israel a Russia ambassador chuan soi ole video bulletin nana kan puan tak Lebanon Hezbollah le Israel in karamei satak al chuak mek wang hian helai borok hi atang thar hlea thil thar chu ni chelo ma se anin singsak dana hian borok du om lo jok thleng thei kara ruam manna an siam mek ni ina hriat ani Lebanon atanga firfiak pol ten be puyan thlak chhun zom zelo wangin Lebanon ramri Israel ram chung khwa Kiryat Samona a cheng te chu rang taka chhuwa san turin an hmun ma chhuwa san turin thupe kan ni nimin khan Israel le Lebanon ramri a inbeina ha om lea Lebanon atangin Israel mar lama roket engmozat an ron kap luta hei wang hian Israel artillery te chuan an chang let ve ngal zatani tun hnaya Lebanon chimlama Israel sipaile
Hezbollah firfiak Paul le atran rol pui Paul Palestinian Paul te inkara buena achuak fova. Hei hi Israelin Gaza Stripa Hamas firfiak tenena anin dawna an chun zom zelo wangin. Hei hian in dawna lian jok a hrin chua thayan hlau le. Lebanon le Israel an mi le sa te zin lo tur le. An ram lama la ho lo po heng rama tranga chuak tur hian sarkar engimozat chuan an mi le sa te an ngen. Nimin khan Israel Defense Force chuan Lebanon ramri marlam khopui margaliot bula an sipai te chu Lebanon lama tangin ka an ni anti. Israel sipai te chuan silai mangin an sang le ta. Lebanon atanga Israel ram chunga lut ni arin hlel te chu dap chua bei puyan thlak mek ti Israel media tanan puang. Lebanon atanga rocket le missile manga Hezbollah te hian an ron bei non fo wangin. Helai nai Israeli ramria cheng te chu san chua mek an ni. Thil thleng sang sanga IDF chuan Israeli security barrier bul Lebanon chimlama Hezbollah firfiak pathum tomna sel chu drone mangin an bei. Hezbollah te hi an da tha. Sniper Israel sniper te chuan ramri mun danga hel silai keng te chuan kap boka. Nimin zirtop lai khan IDF chuan Lebanon atangin rocket som ni atanga som thum vel an ron kap chuak ni in a soya. Heng rocket te hi Mount of area lampan a ron ka chuan ni. Heta hian Israel sipai mun engemaza ta oma. Rocket manga beina hian hiam tuar an om lova. IDF chuan heng rocket an ron ka chuan a mun lama. Lai pui mu an thon phei ve ngal. Ramri khopui dovea po rocket ron ka lu ani awangin siren ti ri kania. Thu bel chen dol zok he thu buat seila thleng hi chuan hriat alani lo. Hezbollah chuan nimin khan IDF post engemozat chu anti-tank guided missile le silai mangin an beya. Israel sipai zinga thi anom lova. Tin IDF chuan Lebanon chimlam marlam ramri biala firfiak Paul pakhat chu nimin zing khovar ma khan drone mangin an nuai bok. Ole soito angin Lebanon Hezbollah nena buena an naya wangle. Indawna lian zok chuak thayani meka wangin. Mipui te chu helai ramri atanga inson chuak turin Israel chuan thu chua siama. He khopuya hian mi sing ni sang ni velan chenga. Ma se mi tamber chuan khua an chua san to ani. Tunkar tirlam khan Defense Ministry National Emergency Management Authority chuan Lebanon ramri atanga kilometer ni chunga om mipui zong te chua tir tumin ma an latran ni inan soya. He khopui le khote naw som ni pariata mi cheng sing ni sang sari vel zet an lo om ni a chutani. Hezbollah hian Hamas bei ani atang khan Israel sipai mun le Israel khopuya anti-tank guided missile te rocket le mortar tam tak te po an kap luta. Hei baka hian silai keng Paul tren khat chuan Palestinian firfiak Paul nena inzom na nein Israel marlama in rol turin a ngen boka. Israel marlam chunga drone engemozat an lo dang to boka ni. Tit for tet be pui thlak na hi tun thlengin a huam chin ala zaw lova. Israel chuan Hezbollah in na zoka min bei chuan na zokin kan chang le tang. Hei wang hian Lebanon chuan atuar theidon lovani. Lebanon ramria in beina hian tuna hriat theijina Israel sipai panga Hezbollah firfiak som pathum le Palestinian firfiak panga an thito ani. Hezbollah bei pui thlak na hian Israel civil mi pakhat aborala. Hliam an omnual to boka. Kan puan to angin Manipur atanga pem thla zo na thlak pakhat chu hliam zinga hian atel. Israel silai me pu awangin Lebanon civil mi engemozat an hliam toa. Journalist pakhat po athini in an puang. IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Haveli chuan Iran thlop Hezbollah hian du an thlang sual ani chuan chu an thil sual ti lian tak ani ang
chiat na lian tak an tok dawn ani ati Israel le US chuan Iran le Hezbollah te chu sir le lama omreng turin vau khanan na tak alo petoa Biden chuan a hming lam richia lovin tuma chelo turin vau khana alo peto bokani Israel chuan Gaza Strip chungchang ati tur le mo phurna chu hlen chuak vek don a hlen chuak vek don ti soya October ni saria Islamist Paul Hamas rong taka chet na an chan let mek na le be puithlang na tur thar face thumna atar langbok kumsang ni pasari atangkhan Palestinian National Authority ya Coastal Enclave a hian Hamasin hebialan thunun nu loka blockade khawtakan kalpui ani kha Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan anram legislature nena Gaza laka be puithlak mek chungchanga point rang in a rilfiani Israel Hamas indona hian Gaza le Israel athizat belkhoma sanga zanga achuang toa Palestinian mi sangkhajan hi somli chuangin hliaman nei Israel mi sangli zariat chuangin hliaman tuar bokani ole kha tuna tana kan ngai thlak thei chin chun le tapot sela video dat le in lo nga chang le vek don nia